Yangizwa Ubuyile khona la kumuntu lo. Uyamthanda but then uthando yeah. emva kwalokho ngakhamba ngayokwenda nje ngibuyile nje zonke into ezabantshela zona ngenza ngale komendo and sengikhulile nje angeke ungisolele izinto like ngendlela because awa phela sengikhulile nje angisesengizothile loya before ngiyokwenda ngibuye nemenzweni sengingidala ngikhulile hayi kwami uyayibona that is why uyamuzwa uthini mama kusho ukuthi phela nje usesemntwana ucinisile kuyoba mdala le kwami yebona ukuthi nawu la umntwana mara wena nawe uthi sewuchangile bagcine usesemntwana ami enganganakine angabathathi bazongivela okay uyangabuza ungazoba mfana kwami akanikezani chance uhloma iziresi ngibonisa uyamlehla ihlangahlangene ngoba angeke uthi into zaka-14 okay qhubeka mama unguza 14 angatshela ubabakhe ngibangafuni i-boyfriend yakhe ingene lapho ekhabo batsho ukuthi akasitshelo alifashe ngaphazana ngitshela ubani lokho mina bathi utshela ubani lokho utshela ubabakhe utshela ubabakhe okay ngizomfonela ubabakhe ngizombuza ubabakhe nje wayikhuluma igama lokuthi ngizomfonela ngimfonele into ngimbuza okay ithi ngizomfonela ithi ngimfonele ngimfake kukhola athina amanamba kababa 071 okay jama ngicela ningawabizi athini 07 bereki but igama elithi kube ufele esibhedlela wena ngizokuthelela liphirini yini mhlambe ni ukhona kunomunye ocela ukuthi nakafaka uyongena okay bamasembo kanjani masango bamasango njani khona yaphila nikhuluma noBhili ne Bhili yebo bengila ekhaya mani mayelana nenkinga yakama bengizokulamula into le yala ekhaya just ngikhulumisane because uma bakhe bangibiza ozokubi ngila kwakho lapha ya so ngila kwakho mayelana ne-issue khona ngibani igama lakho uzothile and then beseno nomama akhe so abazwani kuhle bengizama ukuthi ngibahlanganise babe nokuthula bakhona ukuba angizwa uphila kwabani uBhili lo osebenza ku-Identical Force ya yes elasanisa yebo bengifuna ukubuza kahle baba mani kunombuzo omunye ngifuna ukuwubuza njengoba uma la uchaza indaba ukuthi khe kwaphuma amagama ukuthi bathi uzoyithile uthi batsho angathi angafela esibhedlela angabuyi and then ke begodi bathi uzoyithile batsho umuntu azwana naye ngathi nguwe and waculisa phezu kwamaphutha wayenzako before kuwe then wamcolela and then ke begodi kunegama elinye abalikhipileko la elikhitshwa ukuthi bathi ke wakhipha igama wavula igate ngemuva and wena ufuna ukuthi igate ngemuva ivulwe then ke batsho wathi nanivale igate nitsho ukuthi i-boyfriend yami iyongena njani or into ezinjengalezo mhlawumbe uyazazi batsho ukugcina ekukhipha igama lokuthi batsho no nangabe nivala igate uqala ngalo reportile nje angizwa ngalo reportile la ngizokucala ifile lithini ifile lethu ngumama report ekhona uripotele lekithi umama yes nini last of tin date kini ucala date umama lwahambi ngokhalo yeah that is why ngizokucheckela idate ukuthi mara lokho akwakabali ngokhaba lokho ensile asenguyo zekini umama ngisho ngiyatshela ngisho umama lwahambi ngoba kufanele nangiyazi wayakanje nangu zakubuza yena umama ukuthi kuzubani nangu umbuze nangu kumphendule mama ucela umphendule nkulu ukuthi ngiyeni nor kwenzekani lokho akakabaluleki okubalulekile ukuthi mina ngifuna ipeace
Angazokuhlala kabuhlungu. Angazokuhlala kabuhlungu emzini nami. Ngithi ubuhlungu buzwa ngima ngisho. Ukuthi ngiye nini? Manje nabaripotile yabo Lucas abo kunani? Lethi silongo ekugcineni ngizaba nepeace. Ngithi mama uLucas report. Uyamsukela uLucas abakayazi nendaba le. Wena uthi ungarepotile abana. Angibuzeke baba. Nangabe angakayireport kureport uLucas le kunani kanti? uLucas ureport swakhe. Sengisho ukuthi because angayireport doti mina ngife. Mama uLucas abuse emzini. Akunakinga lokho ngikwali. Akabusi. And then mina emzini nami angazokubusa ngomunye umfazi. Kufanele ngithi fanele ngeke akanhlalise ke. Awunankinga maLucas abuse emzini mama uzongenza ukuthi Mina ngifuna ipeace, ngifuna umoya wami lo uthule. Unetrosin hot utangasizwa. Ubani? uLucas. Uyamsukela umzali. Umzali uyamsukela shem. Ene ukuthi kureport bani nini akunakinga. Lethi kinga ukuthi ekugcineni umntwana ibe mntwana, ubaba ibe ngibaba, umama ibe ngumama. Klar. Ene mina ngazokuhlala kabuhlungu wami. Nasi kinga. Ene mina uzothile nakakhulayo. Bekunegele washini neliklinako la. Mara wahlukumezeka asafunda. Hello. Yeah. Ukhuluma ngibhubhana ne. Khala sibara asiseni zokuthi report abantu zambuza lase ufikile uhlezi. Nje bakubuze umbuzo baba ukuthi uphendule. Awu mina ngazokuhlala kabuhlungu emzini nami ngesibanga somntwana. No, yazika nsa. Zawamangeza amasango. Azinya kunitakhera la. Mara nami ngabafuna ukuthi babili especially amasango. Hayi mara abantu baphaka ngaphandle oreport lo. Isso sakufanele ngiyele. umuntu olimalawo ngulo oripotile kwangisho. Nje kala yena uthi nguya ngisho. Wena sewuzambuza ukuthi ureport enjani angakhambi. Mara nje umuntu olimalawo ngakwakhe. Korona bafazi ababili sibarikana. Hayi no mara ngifuna abantu bayithathela. Asikwali mara nje. Umuntu oripotile nami ngizobekhaya ngakwenye lathi asikwali mara umuntu olimalawo uyiwani. Abafowenu labo uzababiza umuntu angalimali apheze kuhle ngakwakhe. No, nje ayisiraya. Kala baba bafuna ukulungisa so wena ufuna ukuthi uzothile ulungise. Nami ngisho mina bawuphonto uJames nabathethela lo kwenda indawo. Asibala bo James, asibala abo. Basethi tela ngemuva ukuthi uzangasizwa. Yabona kubabuhlungu. Umuntu basufana ngokulungisa indaba zanga kwakho ukuze ungangitshela ngasizwa wami. Mara Bamasango, are you aware that ukuthi i-relationship yakazwethile nomama wakho ayisi right nehle? Ayikho right and uthi uyacala uzwethile the way akhuluma ngakhona nomama akhe nathi siyayikhona uyibona ukuthi ibhlungu and umama lo uyahlukumezeka wena awuyiboni Bamasango. Bamasango uyamuzwa ukuthi nanje uthini? Ngifuna ukuthi ulalele angitsho nje thina phela sizeli ukhumbula. Okay, it's fine. Wena webo wazi ukuthi umama wakho uyahlukumezeka na? Ngiyazi uyahlukumezeka. Wenzeni? Wenza ngibani sosha ba report bangangithini. Ngitsho khona wena wenzani mhlambi? Uzothini ukuthi bahlale wakhe. Ngiyawazi ukuthi akhe right. Ayithi safile indaba. Awunekazi uthile mara nangitshelile wakho uxolise kuwe but kumama umama yena kuya ngaye uthi akalwi naye angitsho nje mara umama lo
nanje simcalile noma khuluma naye uyambona uyamuzwa uthi nina nizitshela ukuthi niqanela mina nabo sesakho utshela umama mara ufuna ukwenza iphisi njani ngifuna ukukuzwa iye yona iqiniso vele it's a must ukuthi ukwazi nami ngicabanga ukuthi babe nephutha ukuthi bangakwazisi lokho ngicabanga ukuthi kube liphutha elikhulu mkhulu into uzoyazi if vanu ingene ongayingeni awuzuyazi ngoba ngikwazi ukuthi uthini nangabe ngikutshela indaba mhlawumbe uyibuza ukuthi kanti angithi ubuze everyday mara lelo la ngikutshele ngitazi emini kube ne-issue esoso akubuzeke ayena tu abosesami nabathini mara sesinto li wrong